Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni saya terpanggil untuk sharekan sesuatu, sepotong ayat daripada surah Fussilat ayat 51. Allah ada berfirman begini: Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Yang bermaksud, dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tapi, bila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Saya kenang-kenangkan ayat ni, saya terdetik lah. Saya terdetik, saya rasa malu. Saya rasa malu mengenangkan kalau kita tengah senang, kita lupakan Tuhan. Kalau kita tengah susah, baru kita nak hege-hege cari Allah. Saya rasa malu lah. Saya buat video ni untuk saya renungkan sendiri, renungkan balik. Adakah kita ni cari Allah sebab kita betul-betul cintakan dia, ataupun sebab kita cuma nak lepaskan diri daripada kesusahan? Bila kita sihat, kita lupa. Tapi bila kita sakit, baru kita nak kembali. Jangan jadi hamba yang bermusim. Okay? Ingat, jangan lupa. Sama-sama kita jadi baik. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.